transfer ya Nico Williams muri ekipe ya Arsenal ndetse n'uburyo iyi ekipe yagiye kugaruka kuri uyu muwinga wanatanze assist kuri final ya World Cup. Igitego Ferran Torres yatsinze umupira mwiza cyane yagaruye n'umutwe, hanyuma Ferran Torres nani stop adepoza batsinda igitego. Nico Williams wongeye kugaragaza ko nubwo yagize season itaramworoheye umwaka ushize w'imikino, ariko ku mpano afite kuri ability to beat defenders, ability to create danger, ability to score, numwe mu bakinnyi rwose nta muntu ushidikanya ku mpano ye. Transfer imuzana ekipe ya Arsenal, turi buze kwiyambaza umunyamakuru Glaime Bailey, umunyamakuru football and transfer correspondent muri Team Talk, akaba ari umunyamakuru rwose correspondent muri Team Talk. Glaime Bailey arakubwira ati Arsenal have made fresh contact over Nico Williams. Team Talk understands with the player once again firmly back on their shortlist. Andrea Berta has held discussions with around Williams as Arsenal have begun exploring whether a deal is realistic this summer. Team Talk understands that his contract includes a lease clause worth around £77 million. Spanish sources have indicated the Premier League club would appeal to Williams, with Arsenal viewed as an attractive destination should he decide to leave Atletico Bilbao. Byose Glaime Bailey yanditse kuri Nico Williams ndabikubwiye neza cyane. Hano arakubwira ati Nico Williams uyu mukinnyi w'imyaka 24 yongeye kugaruka kuri shortlist ya ekipe ya Arsenal. Ndetse uyu mukinnyi aramutse avuye muri Atletico Bilbao akava mu gihugu cya Espagne, ekipe ya Arsenal, ekipe mu gihugu cy'Ubwongereza, ni ekipe bakubwira ngo yaba an attractive destination. Donc ekipe yavuga ati ndamutse ngiye kuyikinamo ntabwo naba mpisemo nabi, ati ntabwo yaba ari choice mbi. Kuri iyi nkuru baranabihuza n'isohoka rya Gabriel Theodorus Martinelli, uyu munya Brazil, bwo kubwira ko ekipe ya Arsenal yamaze kubimenyeshwa ko Atletico de Madrid, Juventus de Turin ari ama ekipe yose monitoringa situation ya Gabriel Martinelli. Bivuga ngo on left flank, kuri left wing forward, nibyo yamaze kubisinyisha Crystal Zolis, ariko nubwo yinjiyemo Crystal Zolis, ekipe Arsenal isohoka rya Leandro Trossard, uretse Glaime Bailey tuye no kumva David Onsten icyo atangaza, ni ekipe iri so serious ku kijyanye n'umuwinga ku buryo ivuga iti aba bose uwasohoka tugomba guhita tubyihuta mu dusinyisha abandi ndetse mu buryo bwihuse cyane. Hanyuma ekipe ya Arsenal the Gunners igiye kuri Glaime Bailey, uyu munyamakuru, umwe mu banyamakuru nawe duhaze details zose, akatubwira ko Atletico de Madrid yasetinze price tag cyangwa se yifuza miliyoni 77 z'amapaundi kuri Nico Williams wari utanze assist muri iyi game final ya World Cup batsinda ekipe y'igihugu Argentine. Hanyuma ahangaha igiye muri sport n'icyamakuru cyo mu gihugu cya Spain akubwira bati Arsenal have reportedly made fresh contact over a potential move for Atletico Bilbao winger Nico Williams. Icyo twita a fresh contact nuvuga ngo kumwifuza no guhuzwa nawe byasaga nkaho nyine byatuje, byasaga nkaho currently bitari on card, gusa aka kanya fresh contact. Donc equipe yongeye kuba isubira muri iyo deal ndetse yinjiranamo imbaraga, kuko bakubwira ko Andrea Berta equipe ya Arsenal bimwe mu bintu yitaho cyane no kudakora panic buy, ngo Chelsea ibatwaye Morgan Rogers ngiziti hubagurika yishyura amafaranga ku bandi bakinnyi. Oya, no gukora
fresh contact ikabanza ikareba ngo ese bimeze bite kuri uyu mukinnyi, ese yaba available, ese aramutse abaye available twamutanga ahangahe. Ekipe ya Atletico Bilbao ifite yashyizemo release clause muri contract ya Nico Williams ya $77 million. The latest development suggests Arsenal are continuing to explore elite options for the wide areas as Andrea, Berta and the recruitment team assesses the next phase of Mikel Arteta's attack. Donc Graham Berry akaduha situation yuko imeze mu gushaka uburyo ubuyobozi bwa ekipe Arsenal bushaka kuvugurura squad bukubakira Mikel Arteta ekipe isatira, ekipe ifite ba rutayizamu beza bakiri bato bashaka kuzakina igihe kirekire, bashaka kuzakina imyaka myinshi. Current situation, fresh contact has been made. Nico Williams remains one of elite's most exciting wingers. Arsenal continue to assess high-level attacking options. The Gunners are keeping multiple targets under consideration. Kuri Nico Williams nuko bimeze, mwe bakinyi beza bakiri bato i Burayi baba winga batanga icyizere. Arsenal kureba high level attacking options, babakinyi wizera ko bashobora gutsinda ibitego bagatanga ama assists, nibo ekipe ya Arsenal iriho. Hanyuma Nico Williams bakamusobanura nk'umukinyi ufite playing style idasanzwe, explosive pace, umukinyi wihuta. Burya umuwinga kimwe mu bintu byiza cyangwa se biranga umukinyi w'umuwinga ni ukwihuta. Kuko akenshi usanga iyo ari ku ruhande ayo ma one on one bashobora kuba yabaho long balls, uburyo bwo kurema rapid attacks, iyo utihuta nyine biragorana. Gusa kuri Nico Williams ni umukinnyi dusanzwe tubizi neza cyane ko icyitwa pace ewana kuguruka, uretse we n'umuvandimwe we Iñaki Williams, ikintu cyitwa pace n'abakinnyi bari hejuru cyane. Iyo ikaba imwe muri quality zituma ekipe ya Arsenal ivuga iti ni umuwinga rwose wujuje ibyiza cyangwa se ibyibanze ku muwinga, iyo pace cyangwa se kwihuta. Hakaza ikindi kintu cya kabiri, ekipe ya Arsenal mu gushaka high level attacking options irebaho, ndetse Nico Williams bavuga bati arabifite neza cyane, yaza kabikora. Ikindi kintu cya kabiri bakagaruka kuri direct one on one ability, umwe kuri umwe asigaranye na myugariro na defender yitwara gute. Mu bakinyi bashobora kuba basiguwa myugariro cyangwa se akamucenga Nico Williams. Hanyuma ikindi cya gatatu, elite ball carrying, nimba ari umuwinga ushobora kugendana umupira utawumukuraho ku kirenge, ku buryo nyine either nimba adatsinze igitego yanatanga pass ku bakinyi bagenzi be, icyo twita ball carrying ability. Ubwo bushobozi nabwo nyine bukaza mu kintu gikomeye cyane gituma ekipe ya Arsenal ivuga iti ni umukinyi twifuza. Hanyuma ikindi kintu gikomeye cyane afite, he can operate on either wing, donc haba kuri right wing forward, kuri karindwi nk'uko to hit, kuri left wing forward, kuri 11 ari nasanzwe akina cyane, na hantu homba ashobora kuba yakina. Bivuga ngo yifitemo iyo versatility, uresha gukina ku myanya itandukanye aho wamukenera. Hakaza ikindi kintu gikomeye cyane, proven at international level. Uyu ni umukinnyi watwaye Euro, ari kumwe na ekipe y'igihugu ya Spain, yatwaye World Cup. Bivuga ngo hanazamo ikintu cya winning mentality on the biggest stages, kuri ekipe ya Arsenal ivuga iti Nico Williams ntabwo ari signing imbi turamutse dukoze deal ye. Graham Berry akabwira ko ekipe ya Arsenal yongeye kuba strongly interested kuri Nico Williams. Let's wait and see, cyane ko uyise umukinnyi si ku nshuro ya mbere ekipe Arsenal imwifuje. Yanamwifuje afite release clause ya $49 z'amapaundi, gusa birangira agumye muri ekipe ya Atletico Bilbao, anongera contract. Gusa ekipe Arsenal muranabyibuka ni umukinnyi yofaringaga salary yo hejuru cyane, kuri level yuko nyine icyo gihe yari ekipe imwifuza yashyizemo n'imbaraga. Nkuko nanabikubwira, na ekipe Arsenal yanasetinze price tag kuri Gabriel Martinelli, barakubwira ko $50 z'amayero ariyo mafaranga ekipe Arsenal ifuza kuri Gabriel Martinelli, ku buryo potentially ashobora kuba yasohoka. Bivuga ngo Gabriel Martinelli asohotse akava muri ekipe ya Arsenal, ndetse yanasohoye Leandro Trossard
ntabwo yagenda kuri Christos Zolis wenyine kuri left wing forward, bivuga ko wako expectinga undi muwinga kandi umuwinga Donatire uri buze kuza ita performinga, uri buze kuza atanga umusaruro. Ubwo rero let's wait and see cyane ko equipe ya Arsenal bimwe mu byo iri kwitaho cyane yashyizemo imbaraga kugira ngo ikore inashyize imbere, of course no gukora reinforcement muri attaque yayo muri summer transfer window. LC Sports Transfer News, Sports Analysis, Team Talk, and of course breaking news here. We brief sports, do make imikino European sports only. Sport n'ubuzima hano kuri LC Sport, ariko nyine sport yibura yonyine tuganiraho. Hanyuma ngashimira cyane wowe wakoze subscribe nkuko narimo mbikubwira, deja tumaze kuba 32 bikurikira European sports gusa tuganiraho umunsi kundi iminota ku yindi. Birumvikana ko mba na appreciating cyane your time ndetse n'uburyo tuzamukana, uburyo tubana. Update kuri Nico Williams, Isigaye Bailey aduhana uko imeze, gusa turajya no kuri David Ornstein nkuko nabikubwiye nabigusezeranyije neza. David Ornstein duha update kuwo bita Yan Diomande nk'umukinnyi uhuzwa na equipe ya Arsenal, uwo bita Yan Diomande. Ushobora kuba wibaza uti kuri Yan Diomande bimeze bite? Ese amakuru asohoka Elsie na yahe kuri uyu munya Cote d'Ivoire nk'umwe mu bawinga nawe currently uhuzwa na equipe ya Arsenal. Bigaragara ko iyi summer transfer window ari equipe ishaka ku approaching iri soko mu buryo bwose bushoboka kuri the Gunners ya Andrea Berta ndetse na Mikel Arteta.